Emwakaba meda say Edo Badum TV bedroom so health tips and home come more na watchi esua de Mr. We mu say yes I see actually esa ko TB e fa doctor number no e bibi kire wadwene conditions bi afre no o de aduane e be sawo yare Dr. Benjamin Niakon me de asedema endpoint homeopathic clinic na da Roma and adwumedie nso yetime de bro dwada de ko si fiada se menum bia na ewie na onya ho na akọ ba bia okro ti kone ne endpoint nso nya dwuma wa pomodin kwan so freno 0244867068 0244867068 dog anas me mo ache mo akwaba Joseph ya se na wotwi wo mre no wadaje a wodi amaye etwa eda etwa to ni ese ye kasa fa kube hu no ye hwe kube so mfa so yo efia me das kube hu ya na o peso ka ho asem a here be 1 month now they can kube hu asem yes kube is survivor so o peso also survivor we kube no kube nsuo eye closest to blood it is a moja pepe kube nsuo nti moja nso ene kita yen nti se o penyina cha o moja betre se nti o penya hoden etuma ye bibia ese o ye nipa o moja nti kube ni nsuo no eni mo very close to blood ebio minerals ahoro a ewo wiase nyina ni pedua hia no kube obi mineral bia bebodin bia kube obi nfa obetima we kube nko survive ntam kan say survivor no eye ade ahodin wo mu yi papa kube boa bones no nompe so we kuba ema onompe no nya ahodin nti nipa bebre mo bones problem no mu cha say kube na kube de emra na de ebia de wo pe ugbo pe de emra ugbo pe de edin na ba ko na ye de tofe na den pa so betima kube dwane no eno so ye dwane ye you say enyina ya na minerals are concentrated abam more extend enyina nti kube no kube ye ma otisu kosi una ase te se pe se na na ye ka minerals ahoro ni nyina a ohia ema bones ema heart ema muscles ema nipedua kwa nyina no obenya fikube mu nti ya de a se bomoden se ye we kube ya num ni so ne brebe ni nso ni de obetima nom no anytime but na dua no se mfanse se anyini adwan de a ene wudidi a na wawe aka ho na aka wadua no se fat nso kube mu bebre sade kube mu bebre ba sade no se wom no eye ewom se saturated but the saturation no de nipadua no use no kama nti kube na dua ne ene na nwa kra good kube na nwa good eboa bebre nti sana kube right na kube so you every day yes you can do it ubetumi sanya ye ka say niema eboa no se nipadua no da ohia da bia ohia nti da bia betima no kube nso da bia betima we kube ni bi ebetumi aboa kama pa fi say na make nipadua no cells no ebiwu na foforo ba biwu na foforo ba nti da bia ohia minerals ohia vitamins ohia carbohydrates ohia nema building nipadua no nti ubetumi edibi da bia okay informsi ha ebrebe mu biem ye besa ba won chen ti wadaro ma ye wie ne sa ne de no ma ye wo number no na nkoma ye di na wotwi ene apomuden komo wo aduane semu no ya hwefo so atimi anya wo no mafro 055 333 9915 055 333 9915 that's say papa Dr. Benjamin Niakon, Prince Emmanuel, Hano Dinejuma, Mr. My waduane, and your wadu. A bebo pa, meda endpoint assay. Friend was 0244867068. I will be a Hawa friend of Bedoso. Meda team nasa wow jebresha and she had assay. I will be simus, ye won't qua near one more dinner. A better in Comoso.